Hürmetli Marcel Cüfariç, hürmetli oznakaylar, milletteşler. Haqqan da bilesizmi, men endi bugün erta bilan kelganda qanotlanib keldim, chunki haqqan da so'nggi yillarda menga o'zimning baxtimga to'g'ri kelib, sizning yoqqa kelib, turli charalarda qatnashishga to'g'ri keladi. Sizning bilan oralashib, o'rtoqlashib, ko'pgina respublika ko'lamida kerakli fikrlar, tajribalar jiyamiz. Haqqan da biz bir vaqtda yetakchilar bo'larak aybatni ko'rsak da rahmat ayta bilmaymiz. Shunga ko'ra sizga endi har vaqtda ovozda o'tirib rahmatni aytamiz. Siz ishlay bilasiz, siz birdan bo'la bilasiz, ham ani motor etib ko'rsata bilasiz. Maydanchig'i bulduruğa big shot. Bolalar bizning kelajagimiz. Salomat bolalar tarbiyalov. Maktabning da biz ota-onalarning da tip burchi. Sport bilan shug'ullanish uchun bolalarimizga shunday mumkinliklar tug'dirishga barliq ota-onalar ismidan cheksiz rahmatimni yetkazim keladi. Но мечтали о таком красивом детском саде. Выходит, наша мечта сбылась. Hozir bayramimizni oshish uchun ehtirom bilan so'zimizni rayonimiz boshlig'i Shaydulin Marsel Zufarovna beramiz. Rahim etingiz. Hayırlı gün, isenmisiz, hürmetli Vasil Gayazovich, hürmetli etiyeneler, bağlar, terbiyeçiler, bizning bağlar bakşasında işlevçi müdürlerimiz, sizin için köngülden şunday motor bayram bilen Allah'a şükür bunda şuşa bağlar bakşasında da remont tamamlandı. 1 sentyabrda işley başladılar. Rahmet özümüzün prezidentimizga Rustam Nurgaliyevich Minixanovga şunday programmalar var. 50 programma, onların birisi indi bağlar bakşasında remont işleri. Haminde rahmet Tadneft Cemiyeti'ne, Maganov Nabil Fatish'ga, onlar da akça üstöp verdiler. 20 milyonga mında indi remont işleri alıp bardık. Big motor bağlar bakşası iri-yaңа kebek, içi de, dışı da, asfalt da salındı, trotuarlar da, besedkalar da işlendi. Bizge işlerge kerak kuymaların, ansın programmaga kirmedi, akça jetmedi, ansın da indi, Allah berse, alдағы yıllarda işler biz deyip şanıp kalam. Hayırlı gün, hürmetli milletteşler, oznakaylar, hürmetli Marcel Cüfariç. Добрый день, дорогие друзья. В самом деле очень приятно находиться в вашем городе, в вашем районе. Вот с утра прибыли, смотрим, значит, город ухожен. Люди, с которыми мы встречались, общались, очень дружелюбны и с большим уважением, интересом общаются, высказывают свои предложения. Это очень здорово, чувствуется дух семьи. Biz har vaqtda aytamiz, Tatariston u bir zo'r oila deb. 3 millionda 900 ming kishi tura, rohatlanib, nindigina ovullarga, nindigina rayonlarga, nindigina shaharlarga bormasak da, biz rohatlanib, o'zimizning tug'anlarga, do'stlarga kelgan kibik rohatlanib, сөйләшәбез, fikr yuritamiz, rohatli bo'la bilamiz.
Шул ук вакытта әйтәсе килә, менә азнакай дигәндә хактан да Марсель Зуфарович бик дөрес әйтә. Сез республика күләмендә алдынгы районнарның берсе, эшли беләсез, күрсәтә беләсез, аңлата беләсез, шушының белән бәхетле булып яши беләсез. Асы иң безнең өчен иң мөһиме. Гости, родители, дети. Сегодня действительно праздник. Радуются не только дети, но и родители. Мы пришли разделить с вами эту радость. Примите наши искренние слова благодарности. Сізге шын көңілден зор рахметімізді білдіреміз. Балаларыбыз үшін барлық оңай шартларда тудырылған. Бізді сүйіндірген үшін сіздің де тұрмыс жолыңызда һәр вакыт сөйінішләргә юлдаш болсын.